Teraz ja natočím také video to akože. No babi, vidíte, o čo ste prišli. Show, klasická show tu je a som vás síce pozýval, ale vy ste nedošli, no tak musím to urobiť sám, no čo? Však aspoň vidíte na Facebooku a inde, takže tam bude spravodajstvo zo show. Toto jazdíme teraz Iveco Multistar, toto je aj plošina, aj asické auto v jednom. Jo, nevadí. Ešte som babám nepustil sirénu, ale to nevadí. Jednu, hej. Áno. Jo. Druhý tón, majú aj druhý tón. To nie je. Aha.